and then Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do NUMA Awards kirma waji kene bieno clear na juini pa buolo dek ki kwon tika time kitu ki kome kawa nene category chiel makiluoni content creator of the year meno category number 29 kita NUMA setting kele liero tima tere yera merbe du lier na le categories palweo kanyo wabino ni Jino the champion Ubino wajalo kun en tieta dano ngoma content creators ubiro waje ni content creators ubiro ngat ma posting video pala wara che loge ye wabe ngiyo ya gike video ni kachi loke tia da ento nuyo nyo wiye palok ma en wajo tie kuman sugar boy nga ge popore wegi ke no ne king ja fire ora lo nyer ma tudu ye tira tudani yo pore go with that person. Our motive kajalo bora tamatieni nget mangunu noni mwagani yomu yu ukateke content mabejo take that person ampa wai ni kora cher voting an kon cher tim no I don't do that one. My motive meretieni a team gin ma yomo yilwak a team gin ma guiding lwak ma mega my content creation people should understand it properly. Ma mega akili you make a view. A mixing ki comedy ye. Ki a mixing ki yet mogu matino tino dogu we budgi dogu lopegi do the twigi do simple yet mogu matino tino. Then a being a yomi phone. That is why many people like my page. Many people go with me. If you think I'm the best, please, because I don't copy, people think. La dira chiel bere maki nominating any category ne makalwone Aboka lam mandogo bere miet pumwa ne matek twal ogamo lok pa Jino the champion ma ye pe yomi kom lok pa Jino the champion kun kwaya lok pa Jino the champion yo la juaj ana foi matek Aling do toal mapea ba video yamo because kumate malera dada so atika nano voting tika wara nyimi yam ma tie gare foot ka wor mabe ke tung bora ma ngene ene loka ke tij ma mega ma ana ti ma ane yom chwin ma ber kaminu then lok mogo bene tika ka tike bodano ni like Ann Gibson wape content creator manu loka winyo ke bod Jino mi achiel la penya dong chero bod Jino kuman ana content creator watiki category di yin ma chalo yin content creator ba iti category ma mene ke kume mogo bene kuya ba category miti iye because content creator may be specific in ngoma and team like jalo an mega ngayo interviewers on challenge a team challenge a video challenge ke waneno content creator magi beju lo ni wenjo magi team challenge like ma ko ata nga mo bedo best content creator of the year William Las cherenen video ne team challenge on video aya imaka ene Uganda content creator of the year nyeri eni waka nyote uchele so nyeri eni bane team challenge la office when enu chamu content creator of the year so Ann Gibson one eni wati keni akere like Saboy ge pay specific gitimo short anen wo yabutimo short film ma en category ne bentie then gitimo gene challenge igene email ma en category ne beti part so yen kay meri ichere meri be specific ngome timo like chal pa Jino ni no mer kerkin des category mon lone teacher eto megen event pretty specific me achel ba ibai wa chel yamo content creator mer pe ba chel i account i rom ba ne story ma migi bat i account ko
video ni wan mero bet gen mareo achel so egin ene list pa gene list mogo pakada gol ma wati kere irama nano ge in machal content creator itikwene anangena peke lok mo mapol wakapo wi ikomjo matie kachung Machalo nominees, categories, me content creators of the year. Yeah, will be no Simple Gladys, Tio Denganyumo. Simple Gladys, Combe, Nyaka Chiel, Mar Miel, Te Quaro, Ki, New to Fashion, Nyaka Chiel, Mapenur, Kalega, Korabere, Wercho, Mapul, Pong to Fire, Fire, and Wajani, Premier Yele, Ilakomar Jai, Nakbero Berga Yupu, Contents, Mapol, Michoko Gang. Comedy kijama Paul. More life. Boy want tayar mala tikwere. Tayar pedeni tikwe. More ya. Waru tiepe wakana muchi ata maraj. Boy want kwa wi maraj. Kwa yepo ni. Never talk Marco Labo. Mama 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 talk Kolabo. Mama talk Sebo. Kolabo. Itamani mara yin kene kar mar kolabo. Itamani mara yin kene kar mar kolabo. Ay kanyo jin the champion and Matia clashing in the ball ami. Obertie kan jin the champion ngoti boxer obela phone. Kidong bana oberga me in a warning both mon. Mon pe moani o ye weng jalo berga me in a warning both mon ma tek to twal uguru cho bena wie. Wata jona dikna milalinga tera nyuti man. No go ma tera nyuti man. Wa dio dikna milalinga tera nyuti wara joni. No go ma tera nyuti wara. Wata jona dikna milalinga tera nyuti man. No go ma tera nyuti wa dio dikna milalinga tera nyuti wara joni. No go ma tera nyuti wara. Wata jona dikna milalinga tera nyuti man. No go ma tera nyuti wa dio dikna milalinga tera. Porro kanyo pap abogalam makun and downloading videos padano chi logo iye ma en log pagino ti ko ma obe gamo ki yunge enene ya bogalam menen matin watie ke la wiya wobe la diet boss make in northern Uganda anga ma loy mato jai la rem boss make man la reme ene ni anga ke en tie kuana ki kume ja fire ti gum Moro Jaya Mora an pingo wegatika wachi Jafaya ena loy mato jai ni Jafaya boyo jai kikara taj manu fura ki ikim jo mukene ni wen giboyo jai mamegi ke pokara taj mabene gi fura ke ken vuk pa Jafaya ndak furu ni fura che ni bo no tentu kan tentu jo ka boyo jai makati ka wae ka nguru iyo no bubu enden apu loga ini loga da ana me da loga da jo me kid gum gu bera wachi in bene maro jai pian un uberu ka chi eluni Jafaya ma wun to me kid gum ona ni Jafaya den boss me butu in the street pen don gitika tuni jai ka chi pian boss me bela don Jafaya tie la dira chiel kono dok bene kilunye ne Gibson official en pe wangeo lok matutu twale kome kono kodi nga en landlord angene timabe ameta peni kong pen ngomano koma chel meta me hata tiewe meta tia mara chen Jonam hegen nga karata me chiek matang ata jemi chen kwana win kong akwani yai pecho did we jo para pe dia be kwano megere ati mega ati kwano kira ke choike chin pero ti jiwi ke ati agu wi ani ne be ati ti babani pe ba betanga ta wi ti chir makan yeni o mire du gang kaler be chavario ya chulo ate no tare ni ya chulo mire du chon dang hata meki no baba no baba pe ngema man pe buara ka buara pe bangi chir mario na mario
mena Mario tieni peo mere nen nyaka ma mega chiet pe yen yo mira nen nyaka ma mega pe mega ini binu ga iti la tin nyaka ma pe ati kwan kerge choy kede kari kira di choy ke impera ko ti wi la kan nyaka de mega ala ni no nyaka pe megi nyaka pe megi ko bang in we tio we are petio do kidong a boys ma ben o yuek total tie ye shabboy ki sugar boy won ngeo jaro Gimara no kumu ki miel lok mogo lok chona lok mogo merma at least no one we ki yom twin mera ye Joe Martin nominees be content creators of the year in NUMA Awards. And we are made of look no more jata monga me well down mon kiri no. And we are made of look no more jata monga me well down yes kiri no. Positivity's contagious. I'm never looking back cause I made a life that's passionate. Okay, don't meet dog a look Jino the champion one point mere fueling tensions enter me time mere me settling tension me take in a ball am then Jino the champion. Content creator petano me in mark video ni ke can and ni petega kare ke mama diet bot umera Jino the champion loke ni petega kare John Kong young Emma obino waje loke enuni ni kai recording video pangamochi posting no you pay content creator no, that's a big lie. Content creator iram teach fair use policies chi repurposing content ti ye iram chan teach palawuri ti ye iram fono teach palawuri ti ye iram weko bedu funny mono ita made values anyway made values iram ponyo dahano iram teach kemi fon chalo aram teach kilo kuni me fon kidong bene me research kidong mi lo nga char chan kidara ti mona keren kwanya videos social tikere anyway made values and following in makelwoni fair use policy and a copyright policy and also and reuse content policy no be shifting up and adding value and that makes you fully and 100% a content creator. So log mo ani content creator umiro makum video ne enge komeni petieka kara or filmmakers be content creators or writers newspapers and the rest content creators kikene po mer wa lok ma pol piane wanyang ni industry one kawat ber ka temle wa exposing gem wengo che awat wa makonya dano in chal no mani mogo lok ber maduonga ye dano chala wan Gimara puber wa paro kani maybe pig nominating one and so on because reason rombe ni pewa kor ko moy loka music total no siding I politics ki loko madio lwak ki loko governance chi enu ne ye ngomo be content creator mera Jino the champion ka chel un ka bogolam wek lok heni go be kanyo tele total konye pere total ka gi chere word kiteni dong professionalism dong mer kunen wole wori angeo gina chel modo mer ube me ka time chane realizing kid me won kai mi stage performing kid mo be performing gere gidong pijoma gumbi kano ki gibilona awards ko be no by now git ka yupe kita gibi work stage ko be record ti don kit ko ma nyaana ci bi ci catwalk ko go words ngo ma bi waje ma chala acceptance speech and no ma mi ko yupe mi ndano chawa at least 1 to 2 minutes me acceptance speech ye because after me word go mo no bel po ye gi chune confirmation na be by accepting is a universal standard acceptance speech after our word peer attack so big up but down weighing matika core NUMA down weighing all the stakeholders matika yubone communities mati on the ground uti attack where any other errors mobile young chon errors ma white ko mogo yo kelo kidong mogo magitika tira due to conflict of interest manoti within work bit per work kairika ko berdi no beiro manok NUMA Awards 2025 be there.